so ke tu ta tha so na ka tu ni Jesu ko na wa ko long ve yin Mari Magdalene Mari sa ko le sa ni ke amro wa ama anu ki ko nam yam din ni alewa wa misa ki ni masa pe ni yin je sam pi yin ni swa lai yin ha abatum wa ha ko ha ki ban quan suam vân cuộc kia sập đi adeo achi lai ta do ada ko le suam cuộc kia sai am kawa ayam ma la wan han suna aluwa tam kal hat wan mo se ta lam pa ma tu amuwa lam dam asama ma u uchi in amantu akyama lam dam sakiyun Jesu Nazareth ni akil den somna wa athono ta hi yaya aom ta ke enun asyal na u himale kayun la anung zui te le peter kyama Galilee gama namawa akai ding hi nakyama achi bangne waya namni achi a uchi in lin na le lamdam sabwat na in amau aphak kap zia in apodwa ha atipan atai veng vengwa alau zia kwa ma kya na banga agem pe wan misabi ni masape je sama ato nonin Mari Magdalene sunga do sabi ade kya mu kya na abatila masa a kwa amaku Jesu ong zelte kya na abaho a misisuna aka lai un abahita ha himale amau tu ahimno na mule amuchi azana wa aginta tuan ke wan mai mungin amau laga ni kam nam zua na apai lai mel nam ku in akiam wa akila no na wan amau tu mungzui dam te kiama abahilwa amau tu le aginta tuan ke wan hoai mun no nem ana layun nuzui so le khatte kyang nge ya akila ka ato ni ma amte tu agin ta pro tu le alun tam khau tu wa atai hil ta a wan akia wa hovel teng teng a payun na kulsa teng teng ya na tam jin we hil on aginta a baptisma tamku padamin a ondi wa gintalo tu siam lo tamin a ondi mo wan nai jam te na te aginta te azmi selvi kaminin doi te ade khedi wa kau thak bangin a pau di mo bu te put in ala di wa Sihna bu bang chi bang do ma le u namma ajke di mo dam no te na aku di wa adam zel di mo achia uchi in to pa Jesu tu akyang ma tu akyang kitin ba na pi to in a oma Pathian tak lama akita hi uchi in amau tu akai hiawa kam te na tu agyang tawa to pa amau te asep pi a azui chang te na te tu ai kip sel hi amen tu pa vualzohna